Karakshalo Ramchandrogat Constitution ni Baijalbari Sub-Zonal Office Hall nogo Klaijaka kaisa nangkungmani koksa panda Manjaka Khwai District DMP ni President EM Suhel Debruma Khwai District YTF ni President Prosmit Debruma no khobite kubuna dongro Ashalni koksa panda kok shana ni thangai Khwai hangkuni YTF ni achupang Prosmit Debruma shaka Fine 14 June chalmariwo kaisa kotor rally khlaijaknai abon yaglo khlaijaknai kaisa lokuthum panda illegal immigrants issue no tayei khlaijaknai Ashalni rally Ashalni panda manjaka Khwai District DMP ni President EM Suhel Debruma Khwai District YTF ni President Prosmit Debruma no khoboi YTF ni tekubuna dongro Khwai political district ni ngoi ti pramotha YTF te TWF sutini press meet khamani kaisana region buskang ni phainai 14 tarik June ni 2025 sini Khwai Ramchandrogat ni constituency ni bisingo Baijalbari school mato kaisa mega protest rally ngani thangoi tongo sini illegal migrant sini Bangladesh ni phainai te Myanmar ni Rohingya phainai rong tuyoi tini nong ni press meet ni bisingti ba nong ni bisingti mono sanamu songo je chung je 14 tarik ni program abono sung grand success mark khlainai abon bagino Khwai district ni je andaro je constituency tongmani like romdi Ramchandrogat Asrambari yango Kisnapur Telumura ajagani bororongno tini nong ni bisingti ang koyani muchungo 14 tarik sini bagai belai khe important norok saimano je tabuk je sini tipra hasteo not tipra hasteya overall India wono kaisa burning issue o issue unke sini illegal migrant sini Bangladesh te Myanmar ni phainai Rohingya no tuyoi norok saimano je lai thangnai 19 tariko sini home ministry no hoite kaisa notification ongkhorga je 1 month ni bisingano sini India ni je illegal migrant rangno bongno India ni hoite pushback khlainani so tini sini tiprani ngoi sung tausu joratoi amhai kuno respond mai angoi tongo tipra government ni hoite so abon bagino sung je tipra mothani ngoi sung 14 phainai 14 June no sung kaisa mega protest rally khanani thangoi tongo Khwai Nishmi Biplobni kok thom chini khorang